Selam dostlar, biz bugün moto politsiya xizmatkorlari bilan reydga chiqdik. Mening bilan bugün Linar Sabirov, siz Linar. Siz? Ham u bizga moto politsiyaning o'zinchaliklari turida anglatib ketishagani. Aytasiz Linar, mana sizning ish qurolingiz deb aytaymi, mana shu mototsikl. Shuning Moto patrulda. Boshlag'iz aynan. Bu mototsiklda mototsiklda tez arada borib yetib, birinchi yordam ko'rsatish uchun bek o'ng'ayli transport surishadi deb aytganda endi. Ham bökeler vaqtida manevrinroq bo'laydi. Borib yetib, bökelarni yo'qqa chiqaruv. Oddiy yuk mashinasi bukida o'tirsa, endi mototsiklar ular tez orada o'ringa borib yeta oladilar. Шлемі бұл башқа yığılған уақытта башыны сақлау үшін енді. Бұсы біздің башқа напарниклар білен элемтәді шығу үшін енді. Bluetooth деп атылайын. Андарысын флайтеры защитный қиялары бар. Қияшыл уақытта көзді шағалдырмас үшін шундай көздіклері бар тағын. Bek o'ng'ayli. Flyter bashib qo'yasiz. Tez arada. Üstünüzde narsalar var? Maxsus kiyim atalayını yığılgan vaqtda тоже tan jarohatlari olmas uchun maxsus kiyim, aning tiz boshlarida защиталар бар endi, saqlay turgan maxsus jilkalarda, anarison tirsaklarda бар endi. Hamda черепашка deb ataladi, orqada batan. Va kiyim aşağı ko'rinmaydi, конечно, ishdan bitinasiz. Har bir mototsikl yetishi shunday kiyimdan bo'lgan tish, maxsus yo'llanmalardan bo'lgan tish. Anarison endi перчаткалар maxsus yig'ilgan vaqtda yo'l harakatlari olmas uchun atalay turib. Ko'zini perчаткалар. Linar, mana siz o'zingizning tub ish quroli mototsikl turida suylab ketdingiz aynan. Mototsikl Kawasaki deb atalaydi. 1000 kubli, ruscha aytganda 1000 kubov tez arada yo'l harakatlarida ishragan kishilarga tez arada borib, birinchi yordam ko'rsatuv ishroqlarida bek o'ng'ayli transfer deb atalaydi. Hamda böke vaqtlarında patrulniy spetsmashinalar tez arada borib yeta olmagan ishroqlarda borib yetib, aldanroq shul bökelarni yo'qqa chiqarishga joyli texnika deb aytar edim meni. Baylab qaramotor etib, tan jarohatlari keltirmisha to'xtatib, ularning dokumentlarin водительский удостоверениялары булырга тиеш категория А белән hamda башка пассажирларны ерткән очракта аның стажы 2 елдан да ким булырга тиеш түгел. Погоня дип әйтелде. Шундай очраклар булганы бармы? Машина артыннан патруль барганы. Алды очраклар булгалы, андый очракларда мин башка yol hareketine katnaşıcı vaditlerge aytırım, kızgılarga bir gına tapır түгел, 1-2 tapır qarab alsalar, o'zlarini безопасныйрак bulur edi deb aytaman de. Андый vaqtlarda. Андый vaqtlar тоже булгалы. Quvib tutib, biz mana bu tünne bilen yıklarga birmevçiler de var bizden выхлопной sistemadan deb atalaydı. Громкий шум, ruscha aytganda, tovush chiqarib, spetsialniy tovush chiqarib yurishlar da bor. Alar bu ishda ishlaymiz. Ham mashinalarda bizning paraplyonka bilan qo'yib yurishlar da bor bet. Motor alarga, yoshlarga ko'proq qiziqsin bu narsa deb aytganda, motor deb aytalar endi. Ammo albatta bu yo'lda yurgan vaqtda o'ng'aysizliklar keltirib chiqaradi. Buning bilan yo'l hareketlerine de kelib chiqarga погодные условия qaray. Masalan, yomg'irda, qorong'ida
ул караңгы тәрәзәләрдән күреп булмый. Шуның аркасында юл хәрәкәтләренә килеп эләгергә мөмкинлек зур. Менә мотосезон ул бит инде җәй, яз башлану белән көзгә кадәр дәвам итәдер. Әлбәттә. Кышкы чорларда сез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Без мотоциклларны куябыз инде, машинада чыгабыз инде. Кыш көнне. Нәрсәдә күбрәк яратасыз, мотоциклдан яки машинадан? Икесен- Күңелегез нәрсәгә тарта Ну, бит? күбрәк мотоциклны яратам, дөресен әйткәндә. О, һәрбер малайда бардыр инде, анда техниканы һәрбер кешенең яраткан техникасы бар бит инде. Вот кичкенәдән үк мотоциклны яратабыз инде. Нинди кеше генә эшли алачак мотополициядә? Мотоциклда теләк тигәнәсә кирәк инде. Бөтен җирдә эшләргә кирәк, эшли берәк, һәрбер эшнең рәтен белергә кирәк. Җайлап кына, матур гына җиргә очракта бер куркынышы да юк. Көзгеләргә карап җиргә кирәк. Юл кагыйдәләрен бозмыйча матур гына җиргән очракта һәм дә установленный дорожный знакларны соблюдать иткәндә бер куркынышы да юк. Җайлап кына җиргә була.